Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, hinta ibasa ti maikadwa a Korinto, Kapitulo 9, versikulo 7. Ngarod, mangted kuma ti tunggal maysa, kas agubbog iti puso na, saan kuma ana sakit tinakam na, wenno mapilpilit, taayatan ti Diyos ti mangted as iraragsak. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Lakay, nangalam da ito insangpot mo amanok. Tara ka ni nanang, tiniliw mi kinitatang, tapno adda si daem. Nang tiliw ka iti manok ni nanang? Ala, amang nagungot. Nagpakadakmat kinitatang? Amo mo ti ugali ni nanang mo. Amo na mat anaganak ka. Iso amasapol nga agsida ka iti nasustansya. Ala, mabitlan. Tainak parchen da ito'y amanok. Apay ngay, kasla kurang meten to'y tarakan ko amanaw. Awan jay may nga upa apalpalok magag. Napananan ngay. Lakay! Oy, lakay! Lakay kanaur! Umay ka man ditaw! Apay aya! Apay nalpas di paparamid mau apaginuman dagiti manok mau! Kurang meten daytoy tarakan ko amanaw. Ay kasano ako rang mo't ngay bagbagam? Awan ti maysa. Sapay jay palpalok magag nga upa ti mapukpukaw. Upa, kunam. Di atindog ti sipit na. Wan! Dayjay! Ay, sus. Ay, di sugar-gar ti dot na. Wan nga raud! Ay, marurudak! Nagadupay lati sa lutsud mo. Kinuin may tiniliw ni Roger nga anak ta iti parbangaw. Apay ati niliw na! Ay na. Naglaingan nga umay latag tiliw iti manok! Ay tangiwat mau, nagpigsala unay. Ha! Apay ngayon palubos mo at tiliw na. May sakamot alaklakayan. Ipabarangay kayon tubay. Ay tangiwat mau, nagpigsa. Ipabarangay na kamay, pamilya na kamay. Wan! Karaman ka, takakot sabada kagayam. Impalubos mo latan at tiniliw da jay manukaw. Di ka kadiagim imot, tasaan akayat ti Diyos ti imot. Laglagi pamkuma. Ati saan ana imot, kayat ti Diyos. Oh, sigin bakit? Igupam amin adigo day ta inlutok a manok. Tapno mabiit ka pumigsa. Ay, napsog akong lakay. Nagadutikinan ko. Ay, nariingan ni baby. Mabisin man nga tan. Ala, paggatasa mo. Wan, mala, agdedi kan anak ko, wan. Dan sa bisita. Dagiti siguro kabagyak dagita. Nakunada ngamin akayat da nga umay kitaan ni baby. Mabitlan. Inaklokatan tiri daw. Sigurado nga isudan dagita. Wan lakay, ala, ingkay lukat tiri daw. Bakit? Ayan nga iti bisita. Papaayaban ta kay di barangay hall. Ha? Taapay. Nagtakawak kano iti manok. Nagtakaw ka? Tingay manok ni nanang at tiniliw mi kinitatang. Diyan pasidam kanya. Wen, manok ni nanang dayjay. Ipabarangay na kan? Wen kano nga rod. Ay, babawi ko na anang tiliw iti manok ni nanang. Ay, naminsan talaang anak sida iti manok. Ita, ipabarangay da kapay. Kat mismo nga inam. Di ka lamabayin iti day tangar aramidang. Bukod mo a pamilya, ipabarangay mo pa ay. Ay, agtal na ka. Agsasango tayo, ije barangay hall. Ay, kaan anak di manugang mau. Apay, di mo mapanunaw akasapulan na tiagsida iti nasustansya para iti apukot ha. Ayawan bibiyang kaw, nukaan anak na. Amo ni Roger nga aganak ti asawa na. Apay asaan anagtarakan iti manok. Tiniliw na kiden di manukaw. Isukit akagurgura da ka dagiti anak ta. Kapo iti dayta nga ugalay. Sumardeng kan.
Kanayon ka maabagbagaan. Di ka madungag. Ay, nalas na tati ugalim. Manok, iimot mo. Ha? Imutam pa ita anak mau. Kan anak pa ni bakit na. Agtarakan damot Kunak panankan ka. Di ka gimimot. Mangted ka nga gubog di tapusom. Tapnaw, maragsakan ti Diyos ken ka. Daklayin pagarot. Tapgalgam apakabasulak ti panang partik iti manok ni nanang. Ay, pasensya mo ni nanang mo, Roger. Medyo adakap-kabaw na. Talaga kit di nagalas ti ugali na. Sa bagay, hindi pa ilangan na imot ni nanang. Uray kada kami nga anak na. Ay, sapay nagunget-unget iti sangwanan ni Kapitan. Sana mabagbagaan ni nanang. Awan dengdenggen na pulaos. Sana bali tatang. Sukatak jay manok ni nanang. Baybayamon. Nasakit tinagam ko. Isupay nga inak tinang ipabarangay kanyak. Nagadubot ng dagitatarakan mo, Amanok, Maritese. Ha? Naksayan kit din ay iti maysa at tiniliw ni Roger nga anak ko. Nadamag ko nga rod nga impabarangay mo gayam. Wong, tapno agnakam da. Nagrigat agtarakan. Umaylatag tilaw. Nagungungot ka kano, hindi nagsasango kayaw. Ay, permi Wong, naganak mo't gayam di asawa ni Roger. Iso anang tiliw iti manok nga impasidana kan ni bakit na. Nagtarakan damot Sa bagay mo't kit di May ruwam da iti kastang aramid da. Ay na, talaga anak ka ay ayat dagita manok mo maray. Ay sus, naglulukmod da. Ay katun amaray, kano igagatangak dagita iti feeds da. Aya, San kaminto pa'y nga agsidakin nila kay ko iti manaw. nay, apay nga itasaan kat nagado ti tarakan mo. Papaadwak ida, maray. Ha? Ay, anya nga iti serbing agtarakan ka. No di mo matgayam si daan. Diti kayon amangan, tatang. Tagimatang ni Roger, itinaimas asidaan tayo. Tatang, karni ti baka ko naman. Ay, uwan man. Dito ko namangal daw. Tamaw, awan ramraman ti dinengdeng nga inluto ni nanang yaw. Ni nanang nga talaga. Nagadaw ti paparamin na kanya kapag inuman ken panganan ti manok. Di na mapagsidaan. How? Kat, dito'y kayo nakanayon amangan tatang. Wan nga rod, tatang. Ilakaman kayon, tunggal agluto Apay! Napnapanam alaklakayan! Ije balay da Roger. Tanya tinapan mo inaramid dita. Di ka lang mabain. Ay sana kakasken ka. Awan, ti aramid ko amaday. Iso sa nakarumbang amabae na mapan ije balay da. Inkaki di manganag. Nanganak ije balay dan. Nakipangan ka pa'y. Ka-will kamak nga rudi jay. Sika, mabain ka taim imutam ida. Ay sumardeng ka! Ay, hinak pa'y agilad tanab sugak. Ay na. Ay, nagbayat timbangan ije balay da Roger. Ta nagragsak kami ang nagsasangaw. Di pa'y pumasyar dito'y balay ni nanang mo. Awan serbina nga kakaaroba tayo. Talaga kasta ni nanang ko. Saan mo nanamnamaan nga umay dito'y balay dayjay? Kanayonan nga umay mangan dito'y balay ni tatang. Asino nga iti kalangan ni nanang. Agmay-may sa Isumat ti kayat na. Nungay nga tatay kay kaniti si daon na. Saan namat lang nga awatan? Dayjay pa iti kunam. Dayjay, umay manan ni tatang dito'y balay. Isudeta sumungad Agmay-may saman ni nanang di tabalay, no kasta. Ay, no apay nga min akasta, ti ugali ni nanang mo. Nakaung-unga. Pumaritese, ano umay ko ibagakan ka? Nanya dayta. Ada nga min dua manok anatay ang nakitak di taro bayan may. Amang ano manok mo dagi jay. Anya, dua amanaw. Wen maray. Ay, umay mo mankit di kitaan no manok mao. Natay ko nam. Ay saus, amangan mo't no adda ng pang-or. Ay, panagkunakat saan. Tidakas na. Nangag ko iti radyo nga dagwarwaras asakit dagiti manok. Anya,
Basta dalat ta kanon matay. Kat nagpartak kanong agwaras day ta asakit ti manok. Ay, may busen ano kasta dagiti taraken ko a manok. Sapay nagadaw. Pasaray saan kami ngagtungtungtong iti inayaw iti balay. Nagitimo ngamin manok tas asikasun na. Ket, dito'y kayon balay ngagyan atatang. Iso nga roda kanayo na dito'y balay yaw. Bayan nyo ni nanang, tayo ti pakaragsakan na. Tiagmay-may sa dita balay. Diyak kumamag kaya ta panawan ti inayaw. Diyak kaya ti ugali na. Saan mo't akas ta idi ubing kamay? Ket, nagbaliw mo na. Ay, itapay abim maka, ita nagbalaw. Tay kunada nga roden. Uray pa'y no kasano ti kinaado ti kwartam. No bukod mo a pamilya kat imutam. Napaidam mat kan kaniragsak. Kan saan mo latta amarik na dita pusom. Nga uray iti kaano man. Awanan, inino ta namatmatay dagiti taraken ko a manok. Napistidan. Anyat kudam. Di na ka dinangag. Kunak napisten dagiti taraken ko a manok. Kinaimot mo daytan. Ulos mo nga minadi mo kaya tagpartay. Anya nga ita dinapistidan. Sapay pinakpakan kan tinartaraken ko idaan na imbag. Ay, awanan na dagiti dungdungwam a chicken mo. Wara ka. Day, apay ating makder ka. Sa dinumanan ti papanam. Mapanak iti balay da Roger. Panawan na manan dito'y balay. Kaya day taamag ti kaya mau. Tag may sa sana ya. Asino nga iti mangan iti lutuak inton madamdama. Ipapel mo amin ano kaya mau. Tamakipanganak iti balay da Roger. Napistila nga roden dagiti manok ko. How? Panaw-panawan nakpailang. Eh di umay ka no kaya mau. Yan ada yung ngaminti maging kadagiti anak ta. Kaasi ni nanang no napisti amin dagiti taraken na amano. Kasta mo tinako na ni tatang. Sakot agmay-may sapay di tabalay da. Bayam. Saan mo't amabalin abaybay-an yung latta ni nanang yo? Tanya ko matikayat mo nga ramidak. Kakaduan. Anya? Apay nga ramidak da ita. Kaasi mo't. Aglidliday ita ni nanang mo. Oy, di nakman ibaon ama pa ni Jay. Dagiti kakabsat ko ti mapan mangkadwaken ko ana. Kasano ko ma, kat adayo tinakaikamangan da. Sikat ya si Doug. Ada trabaho, jak masango. Anya saan mo amasango? Kat kaaruba tayo laang man. Nasakit pa ilang tinakam ko. Gapo iti panang ipabarangay na kanyak idi. Wen ngam inamlat ta. Uray anya pa'y ti aramidam. Lakay, di ka agimula iti sakit tinakam. Saan akaya ti Diyos dayta? Ti aramidam kit di, pakitam iti nasayaat. Taday ta ti pagayatan ti Diyos. No pakitaan da ka iti madi, supapakam lata iti nasayaat. Tati Diyos timang supapaktukan ka. Ingkan mabiit ka laang madita balay da Pambaramon amang tag iti si daon na. Nagado apang ibaunam kanyak. Day tapay lang mat. Nagrigat nga ramidan. Ingkakit din, kas itinakon-akon lakay. Saan ka nga gimula iti sakit tinakam. Gapota saan anasaya at dayta. Ay, sige man langan. Kun konsinsyain nakmat ngamin. Ay, awanan. Naibos amin ang dagiti manok ko. Natay dami dan. Nanang. Ay narudyar anak ko. Naimbag time may ka dito'y balay. Makitam ka day dagiti agkaiwaraan na tay amanok ko. Nagsakit tinakam ko. Ket? Nagtarakan kayong tumanan na. Inted ko lakuman kada kayo kinibakit mo. Tas sindayo lakuman. Nangay nga ron. Ay, sindabi lakuman kinitatang mo. Isopay kit di ati panggurguraan ni tatang mo kanyak. Tadyak pinagsidsiday ti manaw. Mga nusan kayo payanangan. Inyalaan kayo iti kanan niyo. Ato yo. Nitatang mo nga ay. Anday di balay. Kaya ayam na dagiti apo ko na. Umayak tuman mo ti balay yaw. Diyak pa'y nakitkita ti apo ko kahit.
Kat, umay kayong tungamin, ha? Awan mo, timang laplapad kada kayo nga umay ije balay, kat. Ay, saan na ka di akagura, anak ko? Apay kumakagura kayo. Di inaramid ko iti, anang ipabarangay kan ka. Lipatin yun, Dayjay. Ala, lumakder kayo ditan. Ingkay kat manganan. Apay napanan ni Roger? Napanainig ka ni nanang iti kanan na. Awatan na nga ta. Bareng awaten na kat kanan na. Kinunag nga to ti pride ni nanang yaw. Kunak nga rod, akong binsiran na ni nanang nga umay pumasyar dito'y balay. Oray sagpaminsan. Patsem, no kaya na? Naliday ngayon ti biyag ni nanang dita balay yo, takanayon yo mat apanawan. Ay, naliday talaga. Ngam isumot ti kayat na mapasa, makitibiyag na. O, anya ngay, kinan matlaang ni nanang jainted mo akanan na? Awan, kinan na. Kat nabayag kami, nagsasarita. Anya ngay kinagsaritaan nyo? Binagbagaak, Imbagak nga agbalbaliwan, tapno naragsak ti biyag na. Imbag no denggan na ka. Inawagak dagiti kakabsat ko. Kunana nga min napagawidak ida, tagre-reunion tayo kano. Ay kat nasaya at no kasta. Imbaga ka dagiti kakabsat ko, nagbalbaliwan ni nanang. Tinapatag, nakaamiris ni nanang, katagbalbaliwan. Sige, asikaswan nyo, ti may papan iti reunion tayo. Lakay, saan nakmutan apampanawan dito'y balay? Wala. Saan ka pampanawan? Nakaladlat ingit tag may sa dito'y balay. Ita mo mon. Wan, ay isumuro takman matkan ka inton bigat. Numapang ka ije balay da Roger. Ay, kiuna. Umay ko kitaan di apo ko ta. Wain. Kayat na no siyak ti mga wirken kuha na. Nala umay ka. Ray awon taman ti kayan anak nga apo ko ta. Ay, mabainak lakay. Ah. Gaputan na imutak kadakwada. Day ta ngamin ti bagbagaken ka. Naimot ka ngamin iday. Mangted ka kuma. Tay agumpog iti pusom. Saan kuma nasakit tinakam mo. Bueno, day tay mapilpilitan ka. Taayaten ti Diyos. Timangted asiraragsak. Lakay. Uway, narigat ti agimimot bakit? Umadayo ti grasya ken ka no naimot ka. Oray pa'y no kasano ti kinaado ti kwartam, no bukod mo a pamilya, kat imutam. Di kanto makarik na itipod no aragsak iti kaunggam. Papagayam, di tanti nagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biyag. Na inbag nga oras yo amin papagayam, hinta ibasa ti Proverbio 14, versikulo 30. Tinasayaat a panagpampanunot kat biyag ti bagi. Ngem runrunotan ti apal dagiti tultulang. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok dito'y drama tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Nakitam tin post ni Malu akalugaran tayo, Mare. Ti motor ka di aginatang niya, tidakda ka matem. Wen, dayjay. Apay ti motor aginatang na, mare. Masapol ka no mga nga i-post na. Naimbag kumamat no saan ahulugan dayjay motor na. Tunggal adagatangan na. Uno ada mapasamak iti biyag na masapol nga i-post na iti Facebook na. Ay, si kakit dimot, mare. Natural Facebook na dayjay. Kanadamit na talgad at trabaho ni Malu. Sigurado a fully paid dayjay a motor.
No siya klamay sa. Saan anasaya tikas dyan nga aramiden na. No para kanyak mat, okay lang no i-post na. Tinapatek, kat awan ti maagrabyado na apada na tao. Day lagbain mo, titikas dyan nga aramiden na. Anya kalakit din ay amare. Imbes sa maragsakan ka, tada ti kalugaran tayo nga umas asenso. Pudno nga ta nga umas asensuda. Wanaw, agpaspasikat dalaang. Ado, tikas ta itaapan na wangkat. Anya? Ay una yan, presi. Apay manan lakay. Nakabaybayag kamat. Bangus lang matigatangam. Siyempre, nakiistoryak pa'y mat itigayim ko ah. Unay kan. Di ka lang maibusan iti istorya. Wen tadda manan nakita. Siguro, nakita man ng timotor nga impos ni Malo a kalugaran tayo. Kat isumanan, tinapan mo in marites iti gayem mo. Nakita mo't gayam day jay lakay. Kat nakitak ah. Nakitak pa iti personal day jay a motor. Kat anyat makunam ngay lakay. Fully paid nga ta? Uno, hulugan. Oo. Mangrugi ka man ako nakon. Agluto ka kit din, tani. Mabisin akon. Nanang, agpeles kayon tada papanan tayo. Sa di numat. Iti salon, tigayam ko. Kasta. Ay, amo yun, no anya ti kayat ko asawan. Sana ka nausam iti kakasta, anak ko. Ay, da kayo talaga, nanang. Di kay madanagan, tailibre kayo. Ay na, saanan. Isupay a paggastusam. Iso nga rod nga agtrab-trabaho, ak. Kayat ko asubadan, dagiti sakripisyo yo para kanyak iti agad adalakpay. Anya? Ay, agpeles kayo kit din. Agawaan nyo. Tapno saan tayo amala daw iti oras ang nagsaritaan mi iti gayem ko. Nakababain mo't kankwana, numala daw tayo. Papanan nyo manan nga gina. Ay na, makapakigtot ka mat, presi. Iti ayan ti gayem ko. Apay aya. Anyat aramiden nyo ijay ngay. Ay, agpasalon kami nga rod ka na o basag. Aya? Wen, ilibre tayo man mat, dagiti dadakkel tayo. Tapno ma-enjoy damat ati bihagda. Apay magmag na kayo ngay. Adda ginatang mo a motor, saan ka day malaw? Adda, angam adda ije balay. Kayat ngamin ni nanang tag-commute. Kayat ninanang mo ti ag-commute, unaw? Sige patuluyan min, presi. Ay, amangan ko nak, no anya pa iti papananda ito asaritaan. Nay, si kamot gayam day ta, presi. Agpasyudad kan samad. Ne, da kayo matgayam na naroda. Apay akas na ti kulay ti buok yaw. Ay, iso ka no gamin ti maibagay kanyak. Kung nati gayam ni Malo. Imbaga na day ta, nana. Ay, wan. Apay ka de. Saan ko ka di abagay, basang? Bagay na kanong nagpangit matakitaan. Kasla niya matanti kas na kulay ti buok na. Oy, napauli magkamot, basang. Ay, adala na lagip ko, nana. Agsay kan tripak gayam, tapno sa anak amala daw iti pagnaak. Anusan nyo nga urayan tila strip. Sige, ay agan-anad ka. Brown, saan mata may bagay kan kwana? Mare, isublik ti binulog ko a martilyo yun. Idisumpay laang dita, friend. Agtugaw ka, tagistorya taman kit day. Taas sino man ti pagsaritaan ta. Ni ka di malo, ti kalugaran tayo. Ne, kasano nga maum awan pa'y matimbagbagak. Nakita kami ti in-post na itay alas 12. Nang restaurant namanin nga agina. Ay, Ay, unay kan, presi.
Timutan biyag ni Malo ti pambantayam. Ay, saan mo't Ibagam tumanen, nga apay amasapol nga i-post na anang restaurant da. Saan mo't nga min amasapul nga i-post na ti kakasjay abanag. Kinaparamag ti kasjay nga raramiden na. Apal mo laang dayta, mare. Siya? Umapal ka dakwada? Ay, saan Anya ko mati apalak iti dayjay amalumare. Ti kinaparamag na. Nagadulakit din ay adildillawam, sika, presi. Apay mananaya. Nangag ko ti imbagbagam ka ni Wena, itay imay dito balay. Kat, anya ko maitanan ng ngagmaw. Ay na, nakababain ti kastang aramid mo, bakit? Ay, saan mo't Si kakit di mo't. Tunggal adda makitam a post ni Malo iti Facebook. Nagadu nga ibagbagam. Nagadu adildillawam. Basol na mo't laang Apay nga men nga i-post na ti Facebook ngay. Ay na, awan manen. Umapal ka man ngaminan. Ay, saan Ay di ka naglimak. Am-amukan, bakit? Iso akas ta ti panagsasaom, taadda na yun na nga apal. Di mo lang arudan maaramid ka ni tatang, tikas iti aramidan ni Malo para iti inana. Ay, di ta ka man langan. Di mo amo ti tang-tang abom si Kalimwel. Adaman sa ludsud, kan ka. Anya dayta, nanaroda. Nanggaw ati anak ko ti pagsarsaritaan nyo ka ni Presi di na minsan alimabasak ijay ayanda. Ha? Anya ka no ti makagapo. Apay akasla na pudo ti dara ni Presi kan ni Malo. Ay, hadya kaya ti may ramraman, nana. Basta siya, awan ti dakis nga insawsawang ko, may papaniti anak iyo. Kaya't ko la maamuan. Di ka madanagan. Ta saan ko nga apaan ni Presi? Madlaw ko lang amin. Sabali ti panagkita. Kan panakisarita na iti anak ko. Saanin, nana? Amangan no... Ibagam ko ma, tapno amukmot Ay, ibaga kada kayo ngam diyo ibagbaga siya tinangidanon. Ay, wan. Awan pagdanagam, tasan kong aramidan ti kasta. Umapal ngamin ni Presi iti anak yo. Sabali ti epekto ti apal ken kuana. Tatunggal adda makita na a-post ni Malo. Kat adda negatibo ako mintona. Anya? Angam di ka madanagan. Takanayon ko matabagbagaan ti gayim ko. Saan nakakas iti daduma dita akon sintidor. Nanang, adda ginatang ko at tiket. Tiket para iti anya, Malo. Tiket para iti concert. Agbuya tayon to inton Sabado. Mapanta ngam adda ko makidawakan ka, anak. Anya dayta, nanang? Mabalin ka day, asaan kan nga agipo-post iti Facebook. Anya? No adda ti papanan, wano aramiden ta, ay di mon ipo-post iti Facebook, anak kaw. Apay kumangay kat remembrance dagijay, nanang. Tama nga, no ada maibagati sa bali a tao. Ang mga no panunutin da, para magta. Hindi Presi siguro tidakdakamatan nyo. Ay, wan, iso nga agpaisaw anak kaw. Ay, nananang, amo kung ti may papan iti pamadpadakas na kanyak. Ay, di yulatan ikaskaso day a Presi. Tauray anya pa iti aramidan tayo, no apal ti adda iti kaunggan ti pada tayo a tao, talaga ang negatibo ti panagkita da iti amin abanag. Sa bagay matkit di Tilangan panunutan nyo, kat awan mag-agrabyado tayo apada tayo a tao. Adak manen, Mare. No'y may katap no agmarites, pangasim tagawid ka pa'y laang, mare. Apay akas tamot ti panagsasaom kanyak, friend. Una, tama nga no adda man ang dakas ng istoryam kanyak. Grabe ka mo't kanyak. Kasla santa nga gayam. Diyak magustuhan ti panagsasaom, mare. Gapo iti apal mo iti pada matao. Nagadu ang negatibo abalikas mo.
makapasakit ka mo, titirik na. Ibagbagak lang matipod no. Takasta ka mat. No ada makita mi tipada matao. Dakas adagos ti isawang mo. May mayat ko man, no agbalin tayo a positibo. Sa anak nga imay, tapno makimaritis kan ka. Imayak, tagumatangak. Nagadumot tun tinaibagam. Ah? Kung naklakit din, no ada manin imaritis mo. Oh, anya nga ro ti katanga. Naimbag mat, tanagawit ka dagos. Wana, madimat nga minti pa nagsasauday dya awe na kanya. Taapay. Managkapal mat gayam ti pa nagkitkita day dya bakla. Pudnumat ngamin. Na, tauray si ka? Apay, ilibak mo ka de. Kas tagayam ti pa nagkita yo kanya. Dakkel mat ngamin tinagbaliwam. Dayta kinamanagapal mo timang dadaalkan ka no saan kang agbalbaliw kunak manen. Anya? Ay na bakit? Baliwa mo tikas tang aramid mo. Tinasayaat, aramidem mat kanitatang, tikas iti aramidan ni Malo iti inana. Iti kasta, maragsakan mat kan ka. Ah, Kano saan ka naragsak ka dagiti bambanag ang naragpat ti padam a tao. Aguli magkalatan, bakit? Agkapi ka pa ay presi anak ko. hey, agyaman aklaunay tatang. Anya ay tigagaram. Awan aramidan niya wintong Domingo, tatang. Ada, makimisa akman ay. Domingo iti malum nga, tatang. Awan matkit day. Ay, no kasta nga raw. Dagasan kayo dito'y balayo, tatang. Ha? Mang restaurant tayo mamit asa nga pamilya. Nay, itaman pa'y anapanunot mo ti mang restaurant anak ko. Wen tapno makapagbabanding tayo mat, tatang. Ala, umisam kayo mat tapno mayat ti picture tayo nga i-post ko. Ay, nagadumot na picture anak ko. Wen tapno ada pagpilyak, tatang. Italaang manan arimor tayo kat. Ay na, bakit? Mangan tayo pa'y mata. Tani, mabisinan dagiti ubeng. Ay, last day to yan, lakay. May isa, dua, talo. Aday ta, nalpasan. Mangan tayo. Adamot in post ni Presi. Anyat impose na, nanang. Ay kat picture damat Ay, kitaak man. Oh, kitaam. Natayo. Kompleto damat. Aywan. Naimbag man, tanapanunot na matikas na. Tapno awanan ti adu sa una kontra kanyak. Wen nga rod anak ko. Ay, nagado ti bagbaga na dayjay kan ka. Nakunayo pa'y, nanang. Kasangay yun inton Sabado, tatang. Anya ti kayat yung nga iluto tayo. Awan budget ko anak ko. Adamot basit nga iduldulin ko, tatang. Ha? Agluto tayo dito'y balayo, tatang. Uray, adobo kan pansit latan. Apayan, anyat naknakan mau anak. Awan mo, tatang. Saan ka matakas ta asigaw? Ay, kwa. Sa balitan, tatang. Anya? Life is short, tatang. Iso nga itatanapigsa tayo pa'y laang. Sulitan tayo titunggal aldaw. Tas antay nga mo. No kaano nga isubli tayo ti bulod tayo abiyag. Nang restaurant kayo gayam, friend. Nay, kasano nga mom, friend? Nakita ka ti post mo iti Facebook mo. Ay, wala niya. Nagadumot ti post mo ita. Hey, remembrance dagi jay, maray. Kasta amare. Imbes nga umapapal ka kadagiti makitkita nga ipopost ti kalugaran tayo. Aramidam kit di mat. Kastamot ti aramida kitan, maray. No iti kat maasar ka no ada i-post ni Malo a kalugaran tayo.
Ita, at ado pa yung ti i-post mo, ngam ti ipo-post na. Bakit? Nabayagan nga awan tinangag ko ang negatibo a comment mo. Maipapan kan ni Malo. Awanan na, tauray siya ka ipopost ko mait no kasta nga da papanantayaw. Nasayaat mat no naka-Ameris kan. Kastoy gayam tirik na no awan apal iti kaungan lakay. Anya ti kayat mo asawon? Nalagaan kan makaangas tapay iti nalokay lakay. Itala ang ama-amwam? Ay, kwalakay. Saan mat kit day? Ngam, italaang manan anariknak ti kastoy. Iso amanipod ita. Agsingsing patkan. Di mo ipalubos a baliwan na katiapal nga adda iti kaunggam. Tanarigat ti kasta, bakit? Wen lakay, saanan ang maulit ti kasjay? Ikatam ti apal, iti kaunggam. Laglagipem, analaglag ang tirik na kan panunot, no awan ti apal, iti kaunggan. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Charlotte Celo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jonah Ribotazo. Sound effects, Triple R. Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itiin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno Ken Biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay basa ti Proverbio Kapitulo 12, versikulo 1. Ti tao amang ipatag iti sorsoro, kayat na ama ibaga dagiti nagbiddotan na. Kinamaag ti manggura iti pan na kaisoro. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok ti programa tayo, Dalan, kinapudno Ken Biag. Mapan ka ka din iti opisina yaw, anak kaw. Watatang, kas makita yung mat, saan ka di? Nakarubwata kun. Unay kalakit din ay anak kaw. Baros ngimat man iti panagsungsungbat mo kanyak nga amam. Awan mat dakes na iti panagdamag kaw. Kasanumat ngamin. Awan pa'y common sense yu. Nakarubwata kun. Sa dino kumapay nga iti sabali apapanak. Ala, huston. Awan man in tinasaya at apagturungan ti saritaan ta. Ingkalatan. Kat agan annad ka iti ipapan mo iti trabahom. Kasano? Disturbo kayo mat ngamin, tatang. Kan maysa, saanen arumbang nga ibagayo ti panagan annad ko? Saan akon nga ubing? Tapno ibagayo pa'y lang kanyak ti kasta? Ala, wanan. Kaslawanan ti imbagak. Ala, ingkalat nga ruden ni Risa, anak ko. Agyaman ni Risa. Gabot ay manugot kang ag-dinner ta. Katwan nabayag mo't ngaminan day di na odi pa nag-date ta. Naragsakak no si kati kakuyukuyog ko. Gapot ta ay ayatan ka unay, Daniel. Kastakmat kan ka ni Risa. Ala, ituloy tan timang rabi. Kalpasan na, itulod kan ton iji palayo. Un gayam, di mo liplipatan tayo take out ta amakan para ka nitatamag no. Tapno saanan nga agluto. Agyaman na ka, Daniel. Talaga ang mariknak ti kinapatag ko kan ka. Kan kastamatan iti amag. Una, gabota amin ang napatagkan ka. Napatagmatan ka niya. Good morning, Ma'am Nerissa. Agyaman tayo may kadagos dito opisina. Masapul ngamin ang mairash dagiti ang papeles. Iso apang nga asim tayon kud mo itan. Kasanon dagitiin mo na at trabaho, madam. Sana bale, uray iyud udim ton dagita.
Mas napatpatag amalpas pa nga umuna dagitoy. Gaputa masapul kon. Nalawag ka din. Okay, madam. O sige nga Rod. Ala akong dagitoy kat mapanakon iti table ko. Agyamanak, Ma'am Nerissa. Ulitak, masapul kon dagita after lunch. Agin lalaing manan. Oh, adda ka di bagbaga, Ma'am Nerissa? Awan, madam. O sige, mapanakon, tapno malpas ko dagitoy. Apay ni Risa. Tumanabutob ka matan. Apay, adaman ang kinaririm dito opisina tayo. Awan kinaririk. Dayjay ngamin ang Madam Gemma. Kaslakit din kalaingan ang mangibabaon kanya. Apay, sana pa sa titrabahom ti imparamid na? Pasit ti trabaho ka. Gaputa syakot nga ron ti sekretary. Kasla ngamin kalaingan no agmandar. Ala, agtrabaho ka kid din. Agsarita tanto yung madamdama. Sige, panawang ka pa dito, ha? Tatang, andakon. Hi. Makabanlog tagtrabaho itag malmalam. Ay, day taman ti kayat ko kan kanak. Uray mabambanog kay ti trabaho ka nakaisem kalata. Katwan nga tatang. Di mo't kasta ti insuro yu kanyak, idi pa'y laang. Ahuwan. Adda nga ba na dumagsenterik na no agmisuot ka? Wan tatang, iso nga umisa maklata, nga oray mabambanog kan marigrigatan ako ni Ijo opisina. Apayaya, adda na nga pakan ka? Awan matkit di, tatang. Ngam parikot ko tay may sa aka opisinaan mi. Kanayon nga agmisuot no kas di amabagaan. Wenno adda maisuro kan kuana. Sapay isumo nga ro ti sekretary. Ay, ano sablatan anak ka? Tas saan ka nga raw nga agpapada ti ugali ti tattaaw? Kapilitanin atatang. Ingkag pulusan ka mangantan, mangrabiitan. Sige man nga ro tatang. Mangantayukit din. Tapno masapa tayo man mat amakainan na. Ay na, agtugawak man pa'y dito isalas. Agpalpaak pa'y, gaputan absugak iti hustaw anak kaw. Nay, apay ngay anak kami rugrug kamit manay anak kaw. Adda ka di parikot mau. Di yung damagan, tatang. Mapwisit aklaon. Ibagam tabaring matulungan ka. Dayjay ngamin ang Madam Gemma. Gaputa siya ti sekretary na. Kunamlan asinumaten amang ibabaon kanyak. Nagadupay dagiti ibagbaga na adyak mat mauawatan. Suro la asuro akas la kalaingan. Kasla saan nga agbidbid do titikas di pa nagsasauna. At dayta ka manin ako na kanak ko. Kaguram manin ti paisuraw. Madi ati kasta. Kinamaag ti gumura iti pan nakaisuraw. Di mo ka di amo dayta. Di mo ka din malagay tay sermon ni Father iti Domingo. Ay, adula amin dagita nga ibagbagayong tatang. Saan daklangan akasarsarita, no di dakmat lagayam isakit. Isaksakit ka nga rod, anak. Iso nga rod abagbagaan ka. Huston, tatang! Ay, jakon kayat adenggan ti sumaruno nga ibagayo. Agpapada kayo amin. Kaslaawan pagbidbiddutan nyo, iti kasta pa nagsasauyo. Agyaman na tayo may kaadagos dito yung restaurant, Daniel. Kasapulak ti pangiyab kasak, iti marikarik na kita. Ay, nagdanag ang aran. Gaputa ka lahat mo tanti panangawis mo kanyak. Idinto tarapiin. Di mo pa'y kaya't nga umayak di balayo. Gaputa kagurak ni tatang. Apay ngay. Apay akaguran. Kasanumat ngamin. Dayjay git din ang Madam Gemma ti ayunan na. Idinto tatalagamot akas la kalalaingan nga gisuro. Uray amukon, isuro na pailaan. Kas lakit ti siguro dayjay. Gaputa iso ti manager. Ay, nauna ti gurguraam ka ni Madam Ayan, kat nasingpat. Naanos nga gisuro. Adalat tamadal mo. Nauray amumong ti may sa abanan.
Babay na ti kapadasan ti daduma tao. Iso nga awan dakas na. Magbilang takas dyan ti panagsauna. Huston! Agpapada kayo matlagayam. Wanan! Nalaing kayo. Idin to ta siya kat saan? Agpapada kayo amin. Sa anak anapatag kada kayo. Gaputa ka na yun da kapasakitan. Sana po mo dayta. Ipatpatag da ka. Iso nga isursurod da ka iti pagsayaatan. Amirisan ko ma. Ipatpatag ka. Katjak kat amay sagmak ka. Gapo iti kasta nga ugaling. Di ko namkit di. Talaga nga awan sirserbikan ka. Gaputa di nakpay ammo nga isakit. Dumngag kayo. Dagiti awagak anagan, kat isuda ti maibangon amapan umatendar iti seminar intun umay alawas. Di kay madanagan, sagot ti kumpanya ti amin agastos. Sigurado. Sa anak akaraman dita. Gaputa ammo kung teraramida. Dumngag ka kid di. Anya ti amom. Amang ano duwa ta amapan. Di mo ka di kayat ti mapan. Nga ore ka duanak. Ay, sumardang ka man, Daniel. Para lang, deta seminar, kadagiti basit pa iti amuna. May papan iti trabaho tayo. Anya? Adto yun dagiti inlistak anagnagan. Melanie Martinez, Dindo Alcantara, Daniel Valdez, ken Nerissa Tumapang. Kunak tupay kahit duwa ta amapan. Manayunan man ang tinalage ta. Maipapan iti trabaho tayo. Numaragsakan ka. Saan kanyak? Ah? Sige, ditakan. Awanin ganas kung agdengag pa itimiti. Ay, unay mata ni Nerissa. Kasano makasursuro. Nukas jay mati ugali na. Adula amin dayta a seminar. Jack kayat nga atendaran ti pangibabao ng tibos mi kada kami. Kadagiti kaopisinaak, tatang. Amok tumatlangan, dagiti isuro da. Anya, mabalin ka di mati kasta. Masapul nga umatindar ka. Gaputan halabit, ada kayo ti makita tibos yaw nga agkasapulan iti dayja a seminar. Jack kayat, tatang. Naglaingan dayja a Madam Gemma. No ipilit na tibanag ajak kayat nga ramidan? Ado ti mas agkasapulang iti seminar. Saan ka ta siya? Ala, makamu ka anak kaw. Ngam no ikatinda ka iti trabaho, mga po iti kinasukir mau. Saan kanto nga raw nga agpapabasaw iti sa balay? Ay, saan ang mabaling nga aramidan da kanyak ti kasta, tatang? Saan nga umdas ti Jack pa nagtungpal iti kayat ni boss? Tapno basta ikatendak iti trabaho. Daniel, anak ko, mangrabiitan. Inlotok tay paggugustom amasida. Madamdamak to namangan. Awan nga min ganas ko nanang. Apa yan, anak ko? Malmalday ka mat. Ada ka di parikot. Ibagam ko barang matulungan ka. Ay, parikot ko ni Nerissa nanang. Di nalat ta mabaliwan ti kasjay nga ugali na. Ti kinamaag na. Ay, pasensyakan iti balikas nga inaramat ko. Iti kaayan-ayat mo. Ngampud no, mat. Maag ti tao akagura na ti paisuraw. Ngam ti tao akayat na ti paisuraw, kayat na ti madisiplina. Anya nga tati aramida kaya nanang. Sana dumdumngag ni Nerissa kanya. Nga oray niya ti ibagbagak. Ay, tiyam amak ko lang. Amangan may katanda di opisina. Gapoy ti kasjay nga aramid na. No kasta ti mapasamag, awan ti mabalin. Agnakam Agtugaw ka, Nerissa. Saanan, madam? Ibagayo latan na niya ti kayat yung ibaga kanyak. Gapot agdardarasak. Ay, ala? No di mo kaya tagtugaw, adakan ka dayta. Ngam pinaayaban ka ita dito opisina, gaputa kayat ko asaludsudan. Noan niya ti rason adi mo kayat ti mapan umatendar iti seminar, apang ibabaw nakala kayo. Sung batak iti diretso ti saludsud mo, ma'am. Jak kayat ti mapan, gaputa maboring ak tumutla ang ijay. Sigurado nga amok tumutla amin ang amadiskas ijay. Anya? Ngam ka sa nun,
No ibagak ama suspende ka. No di mo kaya ti sumurot iti bagan nurutan ti kumpanya. Si kalagang ti kastan. Kaguram ti maisuro. Idinto tadagiti daduma ket kayat da ti agpaisuro. Basta, madam. Jak kayat ti mapan makiseminar. Saan dak amapilit? Gapo ta talaga ajak kayat. Ala, saan ka apilitan, Nerissa? Ngam di nakto pabpabasulan, no anyaman ti ibunga da ito'y akinasukir mo. Laglagi pam, asyak pailaang ti manager iti da ito'y akumpanya. Sige, mabalin mo ti agsubli iti table mo. Ne, si kamat gayam Nerissa balasang ko, nainbag nga oras mo. Ay, kastamot kada kayo, nanatan niya. Mabalin ka di ama kasaritak ni Daniel? Ay kat mabalin umay ka. Sumrek ka, taayabak ti anak ko. Agyaman na, nana. Ala, agtugaw ka biit dita, tainak ayaban ije seled na. Nana, mabalin ka di asyaklatan ti mapan iti siled na? Saan na bali? Awan mo't mading aramidan mi. Anya? Nerissa balasang ko. Nasinged a pagayam ko ni Magno nga amama. Amang ano anyakit di matikunaan na, no ipalubos ko asikati dumanon iti siled ti anak ko. Ay, saan, nana? Kan may sa? Bakit anak kun? Diyak ka di pa ilaam mo ti aramida? Amo balasang ko, husto timpagham. Bakbakutan kan dito'y lubong. Makuna adi-adal ka. Ngampulos asan mo akaya ti paisuro. Kaguram ti maisuro. Iso amay sa kaamaag. Anya? Kasanungay, nunapan ka iti silid ti anak ko, kat nasulisog kayo. Wano saan, ada makaamo asabali at tao asimre ka iti silid ni Daniel. Kat amangan no ichismis da kayo. Anya? Paisuro ka kumamat, Nerissa. Ay nagloko kan nga uping. Uray adda kayaw ni ti umno nga edad, saan lataan na pintas akitain, asikakit din a babae, ti sumbrek, iti silid ti lalaki. Sukir ka at talaga niya. Apay, makasasawa kan? Ay, saan mo't tatang? Kaya't kula ko maayab kas ti marikriknak ka ni Daniel. Gapo iti panang pabain kanyak dayja ang Madam Gemma. Nuan niya nga minti di mo pangayatan iti pangibabaunan da kada kayaw. Dinto ta pagsayaatan met dayjay. Malaksid iti dayta, pagsayaatan ti kumpanya pagtrabahuam. Tatang. Iti kasta ngay naramid mau. Amang ano'y katinda ka ni diya opisina yaw. Gaputa di mo matpulos kaya ti paisuraw. Daniel, di mo kumamat aramidan ti kastoy. Inikatak lang aruda ni diya opisina. Sa ita, makiwin naswas ka kanyak. Kasapulan ka ita, Daniel. Ay, ayatan ka una. Aklo na ka na sakit mat dahito para kanyak ni Risa. Gamasapol nga giwin naswas tapay. Tapno makapagpanunot ka. Pulos mat nga minadi mo kaya ti paisuro. Kaguram ti ure asino amang isuro kan ka. Kasanon tulangan, into nagasawatan. Kastam to ka direkta. Pangaasim, Daniel. Di nagpanawan. Ikarig, agbalbaliw akuhan. Basta di nagpanawan. Ladingitag, ngem masapol siguro nga agbaliw ka pa nga muna. Iti aramid. San ket asa ulang. Ket panawan tulangan ti makaibaga. Nagsinnoblyan tapay, unusanan. Anya? Pakawanin na kuman no nagbalinak amaag. Gapo iti kinatangkan ti ulog. Intay dumngag iti pamagbaga ken panakaisuro, tapno nasaya at itaray ti biag tayo. Papagayam, ditan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biang.
Isurat para iti radyo ni Brian Agustin. Iti direksyon, Virgie Baclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Chona Ribotazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Na inbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 3, versikulo 11 ken 12. Anak ko, saan mo alaisan ti panang disiplina ni Yahweh, kan saan mo aguraan ti panang tubngar na. Tadis disiplinaan ni Yahweh, dagiti ay ayaten na. Akas iti panang disiplina ti maysa nga ama iti anak na, ama kaayayo ken kuana. Papagayam, intay denggan ti maysapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Hello, Lakay. Mabalin ka diti agkid daw? Anyaya day takid dawam. Basta ka balak lakid apay kiti nasaan. Kuha ngamin, Lakay. Idi namin sa nakalman. Kinaduak ni Manang Nita ijay mall. Kat, anyay ta? At dabag nakita ka nakasale. Kat kasla kayat ko agatangan ngamawan ni gatang ko. Sayang, no sabali ti manggatang. Apay, sagmaman o day jay abag ako nam. 150,000 laang mat? Nagninan. Agasam ngay day ta 150,000. Ay na, bagat. Sakbay ti para iti bagim. Una ang mampay nga ipatarimaan day tabalay tayo amarmarba. Ala ka din, Alakay. Pauitan nak iti kwarta. Nanang, bumuludak man iti kwartayo. Pangusaram ay aday tabulbuludam. Igatang ko kuma iti materyales, tapno maipatarimaan ko di balay mi amarmarba. Di kay agdanag nanang. Tabayadak, inton agpauit nila kay ko. Pangaldawan tatang, agawid tayo pa di tabalay. Agsubli tayo to dito talo, ninton makapalpa tayo. Alaman nga ron baraw talay. Mariknak meden ti bisin kao. Baring mamuras ta amin na ito'y bunga ti utang. Tapno may biyahe inton Sabado. Nanang, rumwara ka. Da kayo pa lang timang bantay dito istor ko. Apay, Inakalaan, di ipautang da kanya ka kwarta. gapo ka di ka pinautangan kat mapangkaumutang iti sa balay. Unay kayo na ya. Nagadua sa uyo. O sige, inakon tanay. Maladaw akon. Agbantay kayo dito istor ko. Ay, kamaudyanan na. Naala kon dito utang. Katadda akon dito yung mall. Magatang kumutlaangan ti kayat ko agatangan. Agdiritso akon dita paggatangan. Bareng awan pa'y tinakauna itibag akayat ko agatangan. Kakaisunang ada nagpautang kanya. Ngala bakit, mapan kamin kanimang tito ijay tsindaan. Anyat kayat mo agatanga kasi daan tayo inton malam. Makaamukan tulat nan lakay. No anya ti makitam ijay, isunton ti gatangam. Aganad kay ti panagmaneho ma. Uwin bakit. Ay na, pasensyakan parok. Itay bigat, remor di asawam. Ngam di pa'y simangpit ngaging gaita. Kasta ka din, nanang. Sa dino ka no, ti papanan na. Di namat imbaga. Ta sinitar ko nga main, tabumulbulod iti kwarta kanyak iti kalman. Ngam jak pinabuludan. Ay, una yun ti asawak, nanang. Pakibagayulangan kan kuana, ta nagpawitak iti pagpatarimaan di tabalay. Mapanan to alaan ni Jeremy Tan Center. Wan, barok, bayam ta ibagak to. Lonely Dave, just for one.
Bulaw akon. Sapay nagdag sandagiti. Imat ko at darat kan bat-bato. Ay, anyan ti kasta lang ang asimbang pa. Uray kala ag diwer-diweran. Di mo amo aya, dagita imot mo. Ay, saan nga, Rod? Abala yan. Abay, anya, dagiti ibat ko. Makitam, abalayan kun kunampay kanya kun nga inam. Dagita man ti imot mo. Baro abag, sabon ken nagadaw. Kasla pagpapintas mo't dagita. No, darat kan bat-bato. Tatang, agudong kami kinilakay ko. Mapan kami gumatang iti appliances. Ay, kituon kahit patuluyom kanya talaga ti aglako iti mamirinda. Atang, awan matlat aramidak dito'y balay. Iso na panunot ko man taglako dita sangwanan ti balay. Kasla da iduin kan merla dagiti adda dita kalsada nanang. Papananda nga ta. Una yan ti panagkawkawas day ta babae. Madlaw adaanan dagiti kawas na. Apay aya adillawam ti panagkawkawas ni Marla. Pudnomot nga minsan ka di? Piman mat. Takasano kumama kagatang iti arwatan na kat manalon nila kay na idento ta nila kay ko agtrab-trabaho iji abroad. Ay, imbes aday ta agdillaw ken umapaltar aramidem. Kitaem jay tersinam. Nunasken nga ingka agpurchase. Ingka agpurchase nasaysaya at pay. Kakabsat! Inayadin nyo lang na idiso di taon nagdata ref kan washing machine ang mga numagasgas. Wow! Imbag man tada igatang mo kadagita nga alikamam. Idinto tadi ka pa'y makagatang iti baro akawas mo. Ay, piman ka pa'y anya. Uray kaskasan numanang, adamot basit na wadwad ang naglakwan nila kay ko kadagiti natang na. Ay, umay ka, mapanta di taonag, adda ginatang mi amerienda. Ay, iyo. Jakla agtatak ko na mangan. Ang mga no adupay na yun na arugit deta ipalamot mo kanyak. O sige, inakon, tay nakman mat gumatang iti mas dakdakkel aref, ngamday taref mo. Gumatang ka man iti kape, asukar, ken tinapay mamon, nana. Ay na, pasensya kan barok. Kinapudno na, inakpay lag sa kada ita. Ngamin na ibusan ti karga Twittersina ni Lilay. Ni Donya Lili kumamot na ati ibaon niyo amapan na. Ayan na kaday. Ay, day tangarod ket. Kasladan sa kabuteng na kuna na kanyak. Itay alas 4 nga men. At damang birbiro ken kuana. Ibagak kanu nga awan. Ay, ada nga rod ilimlimbangan na, nana. Nanang, adda ka di parikot yung agur ornos itilako dito istor ko. Apay adi kay agtagtagare. Sika, ti parikot ko. Ni, apay aya? Kasanon to nga ta mabayadam dagita alikamon mo. Ay nananang, mabayadak tulat ta dagita. Di kay madanagan. Motor deta sumungan. O sige, panawan kayo pa dito. Hoy, Lili, papanamon ngay. Lili, agsubli ka. Hello, Nanang. Naka-video call kayo man. Ay nabarok kang nga asim. Agawid ka kuman iti kabiitan a panawin. Adda madingar aramiden di asawam. Anyat madmadlaw yung aramid na, Nanang. Dua abulanon tinapalabas. Bumulbulod kanyak iti kwarta ngamjak pinabuludan. Adda na minsan arabi asim mangput anabarbarte. Kat nagado ti imot na. Baro abag, sabon, pagpapintas, kano anyapay dita. Jak amo no nangalalaan na iting gatang na. Bayan nyo, Nanang. Taagawid akon iti kabiitan a panawan. Ngam di yu ibagbagakan kwa na.
Lile, si kaman pa'y tagbantay di ta tersinam taglabaak. Ura italaang mata. Kuha nanang. Syaklatan ti aglaba. Ngamin, adapay papanakin sardam. Apay aya akaslad da kabuteng mo. Agpudno ka man kanyak anak ko. Adda ka diliklikli kam amakita, Basta. Syaklatan ti aglaba nanang. Ingkay kat alaan dagiti murang yo. Ta inayon ko nga ilaba. Sino nga taday tayo? Mabiit lang, umayon. Ay. Lakay? Adakan? Ape adi mo man lain nyawa, gasubangpot kagaya man, tapno nasabat ka kumamot. Saanan anak kan? Ala, aglisi ka. Sumara ka. Nanay, ko nga rod. Mabit laang. Itimplahan ka pa iti kapem. Tapno mapudutan day tarusok mo. Ajak pa'y nakaluto ngamin iti pamigatan. Saanan? Agin na naaklabiit. Kalpasan na. Inak agbirok iti karpentero. Tapno umay datarimaanan to'y balay tayo. Nanang, apay akas di panakilangan kanyak ti asawa. Kasla di na kailiw. Natam na iti panakisarsarita na kanyak. Gapumot la iti ugalim, anak ko. Pasensya ka no nagpulong akan ko na. Ngamin, no adda makitam nga alikamon ti kaarubam. Kasta unay ti apal mo. Kat gumatang kamutan iti kasteng alikamon. Uray saan akasapulan. Naapal kalauna, anak ko. Nanang. Day tati baliwam nga ugalim, anak ko. Kat sapay lako ma, tama ka amiris kan. Ni, kabarbaruman, asikati agbantay dito'y tersena manang. Ada ngamin aramidan ni nanang di talikodan ti balay. Iso asyak pay laang ti aglako ita. Apay nga rod amalmalday ka. Adda ka di parikot mo? Sige ka. Awan ti umay gumatang no kasta na liday ka. Di may sa Bombay. Nakautang ak iti kwarta. Nga iso ti ingat gatang ko iti baro abag kanda dumapay. Diyak amon mo kasano ka makabayan. Ay, kasta gayam. Ti aramidam, kasaritam ida Ibagam nga inutom ida bayadan. Di mo ida ilamlamangan manang. Naipayag ka man, bakit? Ay napasensya kayon kinitatang lakay. Inistoryaan na mo ngamin ni Manang Lili. Ayun gayam, ayabam dagiti ubing. Si Mang Putin ni Mang Javan, at daintad na apasarabo. Napintas tinagbalinan to'y balayo, kabsat. Mayat ti disenyo na. Wen, kabsat. Dahito iti pakakit kita akmat iti panagtrabaho kiti abroad. Kat tidad dumaan na sideline nak, ibaot kumanmat iti basit a negosyo. Nay, Ne. ada nagsardang ang motor iti batog ti balayo. Amangan no dayta, timay sa kadagiti nakautangan ni bakat ko, kadagiti appliances na. Mabitla ang kabsat, tainak kasarita. Itala ang anak ka Amerisak lakay. No kumata sa anak ang naapal. Diyak kumamot nakautang iti dakkel. Awan day jayan bagat. Ti importante ita, nagbaliw kan. Katsapay kuma, tanain dengam anaimbag jay sermon itay ni Apo Padi. Husto di sermon na may papan iti panang disiplina iti bukod abagi. Kat inot analawlawaga na kadagi jay abalikas. No kumadyak inununa ti bukod ko apagragsakan. Di awan kumamot ti parikot asimbang bay kanyak iti kalabas. Nalpasan day jay. Tinapatag ita. Duata kumaamang tarawidwid iti bangunak abasit along shop. Kat pangasim, di mon lagi pan tinapalabas. Agyaman naglakay. O sige, tulungan ka dita negosyom. Agyaman na ka,
Tabi na yadam nagiji appliances sa nautang ko. Un bakat. Kati kwarta na bulod mo. Ininutan ta, abayadan. Saan adakas ti aggastos, nulaket ta talaga akasapulan. Ngarod, ornongan ti daddo maamat gadan, tapno ada madadaan akautan no dumtang ti pagkasapulan. Papagayam, ditan ti nagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Ivy Nicanor. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributaso. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno Ken Biag. Na inbag nga oras yo amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 15, versikulo 18. Ti pungtot, pataudan na ti riribok, ngam ti anos, yeg na ti kapya. Papagayam, intay dinggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Mabalinsamot din nga ilako day tababoy mo. Bakit? Dakilan kahit. Nalipatam ka din ngayon sangrat ko day taababoy, para iti anniversary ti ipapatay day ditatang. Kaya't mo asawain. Ipakan mo alibre day ta, kadagiti tattaaw. Anya ka kadila kay, agpalwalo tayo. Masapul mo't apakanan tayo dagiti umay makilwalaw. Patsimait ang makilwalo amin dagiti umay. Umay dalaang ang makipangan, taiso ti amaw. Saan kumamot akasta, lakay? Maditi aglablabos nga agsasaw, ta makapasakit ka itirik na. Ibagbagak matipunaw. Ado ti umay adi na amaw, ti agluwalaw. Bayaam ano umay damad? Alangan nga abugam no di daam mo ti agluwalaw. Nakayo mo di masabat ko na lang. Bapanan niyo ka na ya. Ay, inak man bagaan dagiti tattao, taagpalwalo tayon to inton Domingaw. Agpalwalo. Andiyan lang amo na ti gluwalo at ayaban niyo. Madibat anak ko. No adapaskan iti balay mo, bagaam latta ti karubaam. Apay ko mga ang bagaam na iti di na amo ti gluwalo. Ay, apay akasta ti saom. Saan aya, ano adakat mapan kamad? Saan mo mat nga amo ti agluhalaw? Ha? Pwera ka na lang. Basta madamag kong adapaskan, mapanak ka. Iso saan kang agsasaow? Takas ka lang ngilaw. Ano ada maangot mo apaskan? Mapan ka nga oray saan kamot anaimbita. Nakaumay ka manang, adda ka di masapul mo. Kaya't kula nga ibaga nga inton Domingaw, agpalwalo kami. Umay kayo kumatumulong agluto, kan agisagana. Un amanang, umay kaminto kadatina ta tumulong agisagana kadagiti rikado apagluto dagiti kusinero. Agyaman na kading kaw. Asino't agtitinulong ngay no saan ada tayo nga agkakaaruba manang. Makapagsubad kaming tumot kan kahading ka. Unay laki din ay amanang. Kaskalaan ader. Alang nga raod, tamapanak dita balay ti kaaruba ading ka. Baga akmat ida. Pangaasiyo, tainton adapaskan dito'y balay. Saan ka kumang agbartag si ka, Miguel, ah? Ay, dahil ta tinariga ta mapasamak na nang. Diyak makatrabaho no sa anak ang nakainom. Nagmadia kitaan no datayo pa'y nga agpaskan ti adda kabagyan na anabartag. Sa anak nga agbartag na nang. No nakainumak man, awan parikot. Apay ko mga awan parikot, kat managpudpudot ka no nabartag ka. Nalami istibagik no nakainumak. Ngam no awan arak itibagik. Ay, ad-adda na pudot ti panagululok. Kidawag,
A disiplina lahang ti kasapulan inton madanon day tangal daw. Saan kumaada kayo timang dadaal iti urnaws? Tina, umay kakadimot tumulong inton agpalwalo da di tabanger. Kayat ko ti umay tumulong manang. Ngam no nabartak manan ti anak da amam martak. Ang mga no makaisawang manan iti saan anasayaan. Ay na, saan mo ka di nga italtalak ni Miguel? Kasjay na no nabartak. Di nala maliklikan ti agbartak. Managpupudot kan di na amuti laod kan daya no kas di anabartak. Baybay amlat ta ka di. Nututupam ti nabartak, kasla nabartak kamutun. Iso nga rod alikliklikak. Tapno awan ti mapasamak ariri manang. Tumulong mo ti papanam ijay. Saan amakisinarakin ni Miguel? Diyak ngamin magustuhan no maminsan ti panagsasauna. Uray makapasakit, isawang nalatta. Kastaya matagarot iti sibuyas. Awan ang muyo. Nabartak ka manen. Hmm. Agbaliw ayapay ti raman ti sibuyas no sa bali ti panakagarot na. Sibuyas tulatta May mayad ano na pino tigarot na ano panggisa. Imatidog matigarot na ano sa bali aputahe. Ingka man la ijayon, tadi kakit manglilibag dito'y ayan mi nga gergerot iti pangrikado. Nay. Apay nga, yapapanawon lak. Tapno mabukudam ti may sagana. Asta ka na. Na, saan mo nga mo ti sasawam? Apay saan ko nga mo? Nalayang da ito at tao. Da kayo ti awan ang muna. Agawid akman laangan, madiman ang ti puloy ti angin. Ay, sige. Umay kan tulang manganan. Inton naluto ti amin. Oray bukudam to amin na nakanan, ti sagana yaw. Anya ka diti imbagam kanitina, tana kami suot ang nagawid. Arsagid ki dia abak-bakitan. Agpay sumat timbagak. Masaktan ki din. Saan ko maakasta, barok? An nadante agibot iti sarita, tapno saan ka ang makapasakay? Sipat ayat ti sao na masaktan ti asino man nga arsagid. Tisipat, maikati sakit na iti sumagmamano a minutaws. Ngam tinasakit a sarita, agtalinaod iti barukong. Aglabas ti sarita iti lapayag nanang. Saan kat nga iti barukong. Ala, ingkakat maturugan, tanabartek ka. Apay akas na ti pananggirit mo dito lubyas nga ilaw kiti pansit. Padam mo't apandak. Ipatidog mo Ni Manong mat. Ibagampay apanda kakas kanya. Agpay sumat timbagak. Ang las tuga ka di, ha? Iso asaan ka makaasawa. Takas tamot ngamin. Apay isi ka adang arur mo tasawam. Huh? Di na ka mo't kayat basit kan nagngirsi ka kat saan mo bagay. Ah, Di da kamot kayat tamamartag kamot. apay nga ron, nga daka diti palay mingay. Agpada kay launay kan ni nanatinang arsagid. Saan kami nga arsagid, Manong? Nasakit ti pa nagsarsaritam. Makapasakit itirik na. Uy, anay, pusok, anay, nasakit na ut-ut, laonay. Kasta ka rin, ha? Pumanawak man laangan. Na. Addasan anasaya at ataw ditoy. Ay, awan na sakit na bakrang ko, no pumanaw kayo. Di kayo mo't kinabel. Saan lang akabil ti makapasakit, Manong? Tinasakit asaritam, makapasakit. Anay, pusok, anay. Pimanaw ka kadimot ijabalay ti agpaskan. When auntie, nakarong amin mat ni Manong Miguel. Iso pimanaw akmot ijay, takayat ko aliklikan da di amamartek. Uray siyak, auntie. Nukas jay laang ti panagsasauna kadagiti tattao. Awan ti umasidag ijay balay da at tumulong. Bay abukudan na ti trabaho. Kasano ko makatrabaho? No agin inumot ti obraan na. When nga rod auntie. Aginom, sa agsao iti makapasakit. Kasaom ko madya adakta.
Kinasaok ngam dinak mat ipangag. Na, taapay. Anya tinaramid namanan. Nainsulto dah iti imbagbagana. Pimbanaw ti daddo maatungultulong nga agiw iwa iti pagrikadaw. Ay, nagloko at taon. Ayan nan aya. At daijayan ti babaeng agargarat iti pagrikadaw kan ilaok iti pansay. Imbis at tulungan nak amang kita kadagiti agparparte. At dakat dita ayan dagiti babaeng agargarat. Payman tay nakasarita. Ingka kasao, bareng sikati denggen na. Sumana o ijay. Kasla na dadaal a plaka. Ay, tanangan na ti panagsasauna. No di na kayat apumanaw amin at taaw at tumulaw. Nay, ayan nga'y dagiti babaeng agargarat dito. Ay kapimanaw daan tatang. Umay na siguro itong maluton. Hindi lang umay manganan. Anya kadiday ta nga inaramin mo. At daw may tumulaw. Imbis akasaom iday tinasayaat. Si kamat timang pasakit itirik nada. Arsagid dakit di amin ah. Basit la sa o, nagpapanaw dakit din. Maaramid mo kaday ti maarami danda. Halaman nga road. Sika timang geret amin kadagita. Amin day tabawang kas kada sibuyas. Sika timang geret. Tatang, Tanangam kumamat ti panagsasaom. Liklikam tibang pasakit itirik na ti taaw. ano pumanaw na, di pumanaw da. Maaramid ko kadi amin dagita. Kat no pinapanaw mo dagiti napasaktam. Alaman nga raw, aramidem amin dagita. Krigat mo't kaya. Basit pala tinagirot ko si Buyas. Agluwa akon. Basda awak man nga minkan ka. Nagsayaatan nga adda kadwa nga agtrabaho. Ngam insulto ang matida. Kuma, nubasit lang ti mailutaw. Taong manay ti basit a sibuyas, ngam adumat nga road. In kaya maran na idayaban na lang. Nagrigat mo't gayam na awan kadwa. Ay, amok asan nga umay dagijay, tanalpas mo idan a pinasaktan. Anusam nga aramidan ti aramidan da kuma. Narigat mo't gayam. Kumano saan nga adaw. Nagiti patatas nga ilaok iti adobo, di pa yan narugyan na naukisan. Ay, pati dagiti natnateng apang chapsoy. O, di pa'y narugyan na naisagana. Narigat gayam na awan kadwa. Makitam ka di ita, tirigat na, numapasaktam ti tao. Nayaw-awan kan samot ito'y balay, baro. Umaya ko dumawat iti dispensar iti kinasabrak ko itay, nana. Namunawan ka kadi, tamo mo ti ibagbagam. Nakaamirisak, hindi kinasaunak ni tatang iti naalumamay, nana. Nasayaat, no nakaamiris ka, baro. Umay kay kumamot lang iti balay, nana. Lipatin niyo kuman tinaibaga kitay. Gaputa na saya at ipan nakisaom. Sige, umayak. Agyaman ak unay kada kayo, nana. Mapanak mo't iti balay da baya, ta inak dumawat iti dispensar. Ingka nga rod ay aywanan ni Bea. Tamapanak matan, ije balayo. Apay yan, Manong? Apay nga imay ka dito balay mi? Umaya ko dumawat iti dispensar, ading ko. Dispensar? Amom ka dito ibagbagam, Manong? Una din ko. Nakulapan siguro ti panunot ko. Hindi kinasaritanak ni tatang ko. Naawatak ti kayat nang ipakaawat kanyak. Imbagman, Manong Miguel. Kunak, no agnanayon latan nga agsao ka iti saan nga umno. Sorry, ading ko ha. Sana na maulit ti panagsao ko iti makapasakit. Wala, inta ko man iti balay may. Kat, kasanungay ni Auntie Tina. Nakasao ko. Amang ano imuna pa yan iti balay. Sige nga rod, Manong. Umay kami kan ni Nanang. Ay, agyaman ang nagsubli kayo matlaan kakaro ba?
Gaputa na saya at ipan nakisao ni Miguel. Naayayo kami mutlaeng. Agpay suday ta, nana. No saan ngay may nakisaw iti nasayaat? Saan kami ang nagsubli? Ay, pasensya kayon iti anak ko. Imbag, taidi kinasao ni tatang na, nakaamiris matlaang. Sige nga Rodon. Ituloy tayon ti aggerot kadagiti Ricardo. When lipatan tayon ti insawsawang na. Ta nagpakumbabamat. Agyaman na, tanasingpet kayo akakaaruba. Maliklikan tirire, tanasingpet kayo. Kasta ti agkakaaruba. Agtitinulong kan agpipinnasin siya. Agkapi tayo pa, ay kakaro pa. Papudutan tayo pa, itirusok tayo. Manong, si kakaditi nang idadang kan nagtimpla iti kape? Uwa natin ko. Agkapi kayo. Tapno, saan kaya makaturog nga agargarag? Nasingpet kamat gayam no saan ka anabartak, Manong. Manipo nita, liklika kon ti arak. Tapno, maliklikak ti agsaw iti makapasakit. Nagtaer ti panagkita kan kano kastalaeng barok. Tapno, agbaliw ti panagkita kanyak ni Biyana na. Kaya di namat sigurong ibaga amamarte ka. Ta sa anak mo ten nga agbartek na. Nangag mo ka ditimbaga ni Miguel. Awan siguro dakas na no agsinningad kayo, Bea. Ni Auntie Mat, nakababain ka dananang na. Awan dakas na. Agpanunot kayo kitne. Tapno, addan tumanen pag-uumungan tayo, no agkinaawatan kayo. Tapno, agluto tayon tumanen, ken agpasken tayo manen. Itong palak. Ala, iso nga ikagumaan. Kan aramidag amin na kabalak. Tapno, maramid kumot nagti kayat ni Bea. Tapno, maikariak kan kwa na. Liklikan, tinasakit asarita, tapno natalina ay lata tilinangan titunggal maysa. Papagayam ditan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Roger Ramirez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Ganda ito nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.